Halo teman-teman, saatnya Khaira TV ingin berborong mainan Ultraman teman-teman. Oke teman-teman, let's go. Oke, kita let's go. Ho ho, kita pergi ke pasar. Power Ranger. Ya. Power Ranger sabo. Power Ranger hanya onda. Teman-teman, saatnya abang buka mainan yang sudah dibeli tadi. Oke abang, coba buka Deti. Ya buka terus. Ambil Deti. Siapa cepat, ayo. Masukin kantong, masukin kantong. Taruh, biar abang sama adik Syah aja. Wow, jangan berebut. Ya, pandai. Dedi, jual. Oke, teman-teman.